A gdje to dođe? Onaj Melajn. Ja. Eto, tu dođe. Tako da nam je bliže, jer dol nemaš ti gdje ni ostaviti od ove gužve, ni auto, ni ništa. I sad da ti oblijećeš tam vam, pusti Melaja, daj onako prečicom, idemo sve i to je to. I ništa od jutarnje kafe. Kad se vratimo... Pa ne znam, od jutarnje, nije do mene. Čuj, još meni, ja popila u 6, kaže ništa od jutarnje kafe. Pa nisam mislila da ćeš u 6. Kad smo onako kasno legli. Pa džaba, znaš, kad se probudim, to je to, ja se kuna spavala i šta ću. Izgleda ti mene jutros kad se ustala, da otvoriš prozor od tamo. Da otvorim, ja. Ali fina, boga mi ujutro ovako rasladnim. Ja. Barem se svježa jutra ako ništa. Ja, ukrabi se malo to, znaš. Hajde više skreni, eto ti je ovo. Tako da odmah. Ja ću morat tam. Sam te pustila. Ne znam šta se sad okrećeš i gledaš. Čudom čudiš. Pa ja. Možda se čudiš što si ga pustila. Moguće i to. Ide ovdje novi neki restoran. Ovo je steakhouse. Ja, jeste, imaš to. To je taj Hesa zgrada. Što je reč limuzina, je svidla, nema da skočiš. Što mi se već nacrtalo. Evo ima gdje hladovine. Hoš moći izaći? Hoću. Hvala na priložu. Čekaj, ne uzeti pare za parking. Ajde, ćemo skupa. Ajmo. Ovaj, Jel nije? za ovaj i za ovaj vamo parking. Ja. Mislim čak šta više, a ne, eno ga tam, jel da oni što čekaju? Ja, aha. Ej, joj. Pa dobro, dnevna 4 marke, to je u redu. Ja, nema gdje. Mislim, nije daleko od ovdje ići u grad. Pješke. Nije. Jutro su hladovini bio. Da vidim doko. 11:52. Koliko je sad? Na pola 11. Aha. Jel ovdje hoćeš? Pa eto. Ako su ovdje dobre, uzet ćemo i dinju ili bencu. Pošto će doći na uzet ćemo i ovi malina. Kad budem odšla na pijacu dijeliti java. Ono, kakve su ti ove dinje, bogat? Jel? Daj. Dobro, i ja sam uzimala. Hoćemo lovu? Ha? Koju god ono uzmiš. Pa ne Ti znam, kod da ja opet šta ti. znam. Ha? Pa hajde to da se nisam... Joj, znaš kako, ono jedna, druga, treća, evo ova je ja. dobra. A ja? Daj da te ne lapi nađeš. Ma ja, i to što kažeš. A ja, čao. Jednostavno ima svijeta kojim ba ja potrefim, znaš imala sam jednu razmetve, to nje nema više.
Nikad kaže nisi ofala, nema šanse. Ja mi je bila draga, pa Ali onda... možda je to i to. A mogu ti reći da je na Zini uvijek potrebno. Nije ona dala reći, pa ona zna, ona meni reče kad razumiješ. I nije mi nešto bilo, ali nije dala reći ipak tu. Zina bila. Eto. Kako ljubav hoćeš? Pa neću pola. Pola. Eto, daj tu, ja. Tu pola. I ovu dinju. I 2 ova Dobar dan. pakla maline. Ćemo u gepek staviti. Ma jok, daj vam iza sjedišta. Evo, bismillah. Ajmo. Čekaj da vidim. Ježak ovaj volan. Ja njega moram otat ko fap. Kaže, Ado, što ne odeš dol pa u garažu? Dragi Ado, meni valja da me slomi dok ja parkiram se. Pa dok izađem. Nije u mene servo kod tebe. Ja. Tako da se ja dočepam meni pravca. Mehanički u mene idu žmigavci. Boga me vruć. Juče Lejla, ja proklam jednu Bogu. Joj, ja juče, gled, evo izudina mog majstora. Ode tamo. Ja ću zapomnim što ste vi preporučili. Gurmanska. Ova. 4 male gurmanske teste. 4 male gurmanske za ovdje. 4 male gurmanske teste za ovdje. Ti smo uzeli nešto za to. Što pićeš da? Ovo je Haman sve na suhu. Dobra, Pasta, da, sad. Izvoli. Kaj sad? Nešto isto kod da... Vano ima nešto isto suho meso. Ima 10 grama. Ali ima. Jedina greška što je mala. Leute, wir waren eben im Chudesa od Mesa, was tako izgovara. War extrem lecker, also Riesenempfehlung dafür. Es war unglaublich lecker, das war eine Pljeskavica, die gefüllt ist mit Käse und Suhi Mesum, also so geräuchertem Fleisch. Es war wirklich 10 von 10, Preis war diese kleine mit etwas Pommes und so weiter, war 6 Euro, was echt mega ist. Die größere kostet 7 Euro. Ich weiß aber nicht, wie groß die größere ist, um ehrlich zu sein. Also geht unbedingt dahin, ist in Tuzla in der Innenstadt. Jetzt sind wir hier und wollen Kuchen essen gehen. Ha? Ne znam kako da zvoni, na bosanskom ili na njemačkom. Ja, stavim one subtitle. Stavi Subtitle. subtitle. Da. Pa da ide tip ispred nas. Pa hoću ja da budem u kadu, da budem... Aha, izvin. Ček, kaj ono, ti kao ne vidiš. U Hezu. Ovo su jel da stanovi gore? Ja. Pa ovdje je lijepo. Ovdje, jel? Ja moram ovako snimati, ali neću gledati. Me boli me uvo za sve. Snimaš. Jel te boli uvo za sve? Gledaš. Jel može skočiti? Sad, skoči.
Ja bi radije skočila nego sa brodom išla. Pa dobro vidi. Ove dole imaju Jablonka sam naručila bosansku kafu u, kaj zove, Sagittarius. Ja naručila čovječ, inače uvijek iznesu ono sa filđanima i ono, mislim. Jednom sam izjela, to je bila kao šulja. Sam ono nasule brali, to je bilo isto. Ja sam to jedna vidim, ma nikako. A to je isto kao kod kući kad se neko zavije, to napravite 6 maraka. Čovječe Boži. Za mene isto sufle i cappuccino vanilje. Hvala. Das ist jetzt ein Schokoladensoufflé mit Pistaziencreme und einem Vanilleeis wahrscheinlich. Das Soufflé ist auch sehr lecker. Der Kern ist schön flüssig, alles perfekt, Eis ist lecker. Kostet umgerechnet um die 5 Euro, was ein bisschen teuer ist für Tuzla. Aber kann man definitiv machen. Der Cappuccino Vanille ist ebenfalls aus dem Tütchen. Aber ist auch nicht so teuer. In der Eisdiele, wo wir gerade sind, in Europa, hat mein Vater immer früher Eis gegessen als Kind. Hatte mal Geld von seinen Eltern bekommen und ist immer hierher gekommen, hat sein Eis gegessen. Aber ich muss auch sagen, das ist für mich die beste Eisdiele in Tuzla und ich glaube sogar eine mit der ältesten, würde ich behaupten. Also wenn mein Vater schon als Kind hier gegessen hat. Am selben Standort und so. Also kann man nur empfehlen, deren Eis ist wirklich absolut lecker. Perfekt. Ich habe jetzt Pistazie und Kinderüberraschung genommen, dieses Kinderei. Bisschen. Ich habe jetzt eben Kaffee gekocht. Mein Filter und Zucker. Ich trinke jetzt, meine Oma hat schon getrunken, deswegen eigentlich war der Plan anders, dass wir zusammen trinken, aber habe ich euch erzählt, dass hier früher, mein Opa hat hier so eine Sushara zum Räuchern, da hinten die Tür. Und der hatte hier alles voll mit Fleisch früher. Hier ist nochmal der Kaffee. Und meine Oma macht da kehrt. Und das habe ich vermisst, Leute, einfach hier im Garten zu sein, morgens früh aufstehen, Kaffee trinken. Ich war eigentlich noch früher wach und die hat auch schon Kaffee getrunken jetzt. Eigentlich wollten wir das zusammen machen, aber naja, hat ja jetzt aber funktioniert. Auf jeden Fall habe ich das alles vermisst. Ich habe euch ja schon erzählt, dass das alles ein bisschen in die Jahre gekommen ist, weil es einfach keinen gibt, der sich darum kümmern kann, leider. Wo mein Opa noch gelebt hat, war das noch anders, aber heute ist das natürlich deutlich schwieriger, ja, in Ordnung zu halten, am Leben zu halten, wenn meine Oma alleine ist. Deswegen, die ist noch topfit. Das alles schafft sie halt nicht mehr alleine. Das hier unten sind alles Apfel- und Birnenbäume. Und hier hinten haben wir noch ein Grundstück. Da sind nur Pflaumenbäume. Mein Opa hat sich früher darum gekümmert. Aber wie gesagt, heute ist es alles ja, schwieriger. Weil das ist halt eine Mordsarbeit, wenn das hinten alles runterfällt. Und die ganzen Früchte, das aufzusammeln. Was bin ich hier früher ausgerutscht auf den Früchten? Hier sieht man ja auch überall Äpfel. Es ist eine Mordsarbeit, sage ich euch. Allein schon mit dem Rasenmähen, weil über dem Haus haben wir auch noch mal Grundstück, das müssen wir auch alles mähen. Što je lijepo ovako ujutro. Ovo malo svježije, ja milina.
Jes, no, da ne bi ovu... Čekaj sam sekund. Eto koliko meni, vidiš preko da nas slomi ova vrelina. Da ja sinoć ne ču kad je Azur otišao. Ja. Ništa. Kako vam bi dole? Jel u toj kuglani? Ma puno Koševca, nismo imali mjesta. Nije bilo mjesta. Ozbiljno. Pa šta radite tu? Ili to ono kuglanje? Šta ima? Ima kuglanje, ima onaj bilijar. Aha. Ima stolni tenis, ima pikado, ima šta hoćeš. I puno. Puno. Nije bilo ništa, samo je bilo bilijar, ako ne bi pola sata, šta će nam to samo dok počneš vrijeme kuće. Bilo je ono oko 10 dok smo došli, znači još sat vremena ono radi, tako da ništa je ono smo očili u gradu u Evropi i pojeli sladoli. Mogu ti reći da je u Evropi najbolji sladoli što sam sad probala. I meni uvijek bio. Jel ova možda najstarija ona slastičarna? Nije. Starije doli ili Jazović, jel da? I A što onaj, se tiče sladoleda, one su, jel da? taj njihov dom bio, tu su časne sestre bile. Tu Lejla ni vaka crta nije bila prazna da nije zasijana. Kad je prpa. Ja. Ma tukli se tam. Tukli se Pa ja za ću pedalj reći, zemlje. U moje se prešao. Pa ja naravno. Ja. Jel ti nemaš više ovih filđana? Nema pa porazbijala. Sam jedan. Samo jedan. I to iza to bio i ja nastavila iza njega. Šta ti ovo ti luko pržilo, jel? Luk, jedan i drugi. Nije, šta su rebra, jel? Teleća. Teleća rebra. Pa ih marinirala na maslinovom ulju. I onom, se zove ovo, tu sam dodala. Magi. Ja, tu sam dodala. Crvene paprike. Ja. Meine Lieben, wir sind aus Tuzla schon auf dem Rückweg. Mohammed ist heute gekommen, um mich abzuholen. Wir waren bei meiner Oma, ich hatte ja nur gefilmt, was sie gemacht hatte, Fleisch und so, Bulgur. Und wir haben noch Kartoffeln, Kartoffelecken gemacht. Und jetzt haben wir nur noch eine Stunde ungefähr bis Nemila. Ja. Wieder vereint. Ich hatte nicht mehr so viel gefilmt in Tuzla, nur ein bisschen die Stadt. Dann habe ich euch ja gezeigt hier mit Europa und so weiter. Aber ich hatte auch ehrlich gesagt nicht so viel zu filmen, weil das alles, hätte man vielleicht ein bisschen besser planen können, aber smo požali, koliko? Ma ja sam neću. 2 puta. Poželila sam i Maće, meine Maće. Haben wir im Fies gekauft für 170 Mark. So um die 85 Euro oder was. Mit 2 Sitzer plus 2 Stühle, Schrägstrich Sessel und einem so einen kleinen länglichen Glastisch in schwarz. Eigentlich war es in beige, aber ja, beige war nur noch das Ausstellungsstück, was ja nicht zusammengepackt ist und das würde dann nicht ins Auto passen. Deswegen haben wir uns jetzt für schwarz entschieden. Das ist noch eingepackt. Das ist Fiss in Maglai. Wahrscheinlich Maglai, keine Ahnung. Und dann können wir das auch mitnehmen, weil wir haben keine Sitzmöglichkeit oben. Auf dem Balkon, der ist leer. Ist auch blöd, wenn das Ganze leer ist. So viel Platz verschenkt. Deswegen können wir da jetzt dann sitzen. Malo. Tamam.
Koliko si mu dao? Sad je krenuo za... Mogu u novčanik ukrasti. Zamijeni za 5 maraka. Da budem vešalac. Ne znam, ovo sam ružu ufatila. Op, ano je ova čuša. Drži nam. Ove zlote šalu. Joj, jesmo neko poželio, ljudi, jesmo neko poželio. Što ovdje gore dolazi? Dobro, a dole opet nam treba isto.